Ovo je jedini put u istoriji da je nevidljivi avion oboren. I to starim sistemom iz 60-ih. Ali prava priča mnogo je opasnija nego što mislite. 27. mart 1999. godine. Nebo iznad Srbije ponovo je obasjano bljeskovima eksplozija. Sirene za vazdušnu opasnost čuju se u gradovima i selima, dok ljudi traže zaklon u podrumima i skloništima. Bombardovanje traje već nekoliko dana, a strah i neizvesnost postali su svakodnevica. U isto vreme, visoko iznad oblaka, kreće se avion koji predstavlja vrhunac moderne vojne tehnologije. Američki F-117 Nighthawk. Letavica koja je projektovana da bude nevidljiva za radare i koja je do tada uspešno izvršavala najopasnije misije bez gubitaka. Za pilote koji su njime upravljali, ovaj avion je značio sigurnost. Za vojsku koja ga je koristila, bio je simbol nadmoći. Ali te noći nešto će krenuti po zlu. F-117 je bio potpuno drugačiji od svih drugih aviona. Njegov oblik nije bio aerodinamičan u klasičnom smislu. Oštri uglovi i ravne površine nisu postojali zbog estetike, već zbog funkcije. Cilj je bio jednostavan. Smanjiti radarski odraz. Kada radar pošalje talas ka avionu, taj talas se obično odbija nazad i otkriva njegovu poziciju. Kod F-117 talasi su se rasipali u različitim pravcima, čime se smanjivala šansa da se vrate do radara. Uz to, avion je bio prekriven specijalnim materijalima koji su dodatno upijali radarske talase. Zbog svega toga, F-117 je mogao da se približi cilju gotovo neprimećen. Tokom prethodnih operacija, ovaj avion je dokazao svoju efikasnost. Letovi su se odvijali noću, udari su bili precizni, a gubici nepostojeći. Zbog toga se smatralo da je praktično neoboriv. Na zemlji situacija je bila potpuno drugačija. Protivvazdušna odbrana vojske Jugoslavije raspolagala je sistemima koji su bili daleko od savremenih standarda. Glavni među njima bio je S-125 Neva, sistem razvijen još u vreme hladnog rata. Na papiru, ovakav sistem nije imao mnogo šansi protiv stealth tehnologije, ali rat se ne dobija samo tehnologijom. Iskustvo, disciplina i sposobnost prilagođavanja često igraju mnogo veću ulogu. Pripadnici 250. raketne brigade protivvazdušne odbrane to su dobro znali. Umjesto da pokušavaju direktan sukob, razvili su drugačiji pristup. Radar su uključivali samo na nekoliko sekundi, dovoljno da uhvate signal, ali ne i da budu otkriveni. Nakon toga, odmah bilansirali rakete i menjali položaj. Ova taktika je bila rizična, ali je davala rezultate. Umjesto da se oslanjaju na snagu sistema, oslanjali su se na vreme i preciznost. Tokom prvih dana bombardovanja primećen je jedan obrazac. NATO avioni nisu menjali rute koliko se očekivalo. Leteli su u sličnim pravcima, u sličnim vremenskim intervalima. To je bila prilika. Polako, ali sigurno, srpska protivvazdušna odbrana počela je da prati te obrazce. Analizirali su svaki let, svaki pravac i svaku visinu. Nisu mogli da vide avion jasno, ali su mogli da predvide gde će biti. 27. marta. Oblaci na nebu pružali su idealne uslove za stealth avion. F-117 ulazi u vazdušni prostor siguran u svoju nevidljivost. Pilot, potpukovnik Dejle Zelko, već je imao iskustva u sličnim misijama. Do tada sve je funkcionisalo bez problema.
ali ove večeri nekoga je čekao. Na zemlji, jedinica pod komandom Zoltana Danija bila je spremna. Radar je bio ugašen. Svi su čekali pravi trenutak. U jednom trenutku radar se uključuje. Samo nekoliko sekundi. Na ekranu se pojavljuje slab signal. Nedovoljan za precizno praćenje, ali dovoljan da potvrdi prisustvo cilja. To je bio trenutak odluke. Naređenje je izdato. 2 rakete lansirane su gotovo istovremeno. Prva raketa promašuje cilj, ali druga pogađa. Eksplozija razbija tišinu noći. F-117 je pogođen. Avion koji je trebalo da bude nevidljiv, sada gori na nebu. Kontrola je izgubljena. Pilot nema izbora i mora da se katapultira. Ostaci padaju u blizini sela Buđanovci. Delovi aviona rasuti su po zemlji, postajući dokaz događaja koji će odjeknuti širom sveta. Sednica za selo Buđanovce skoro i da niko nije čuo. Međutim, kada je pao avion F-117 u njegovom ataru, ime sela poznato je širom planete. Ovde je zapravo nevidljivi postao vidljivi. Imate li delova od ovog nevidljivog aviona, pošto je to ovde glavni biznis? Imamo, kako da nemamo, to svaki ima ovaj. Evo, i u džepu nosim, uvek po jedan. Evo. Pa znači i dalje je nevidljiv pošto je pao? Da, nevidljiv, evo, pogledajte. I pošto je? 10 dinara, samo za vas 10 dinara, nije skup. Pala cena? Pala, da. Pao je avion, pala i cena, da. Mislim, nema problema. Uvek da ja ipak pratimo, neće skupiti. Neće. Imamo levo krilo, desno krilo, šta god treba. Znači po želji? Po želji.
Za mnoge to je bio neverovatan prizor. Nevidljivi avion oboren. Pilot uspeva da preživi katapultiranje. Nalazi se na teritoriji pod kontrolom vojske Jugoslavije. Skriva se u mraku, pokušavajući da izbegne hvatanje, a u isto vreme pokreće se operacija spasavanja. Američke snage, uz pomoć helikoptera i specijalnih jedinica, pokušavaju da lociraju pilota. Nakon nekoliko sati uspevaju. Pilot je evakuisan. Da li je moguće da je ovakav avion oboren? Odgovor nije jednostavan. F-117 nije bio potpuno nevidljiv. Njegova tehnologija smanjivala je radarski odraz, ali ga nije eliminisala. Uz odgovarajuće uslove i pravu frekvenciju mogao je biti detektovan. Pored toga, ponavljanje ruta omogućilo je predviđanje njegovog kretanja. Kombinacija ovih faktora dovela je do uspeha. Vest o obaranju brzo se proširila. Za NATO to je bio ozbiljan udarac. Do tada F-117 je bio simbol nepobedivosti. Nakon ovog događaja taktika je promenjena. Letovi su postali oprezniji, upotreba stealth aviona pažljivija. Ovo obaranje nije bilo samo vojni događaj, bilo je to i psihološko pitanje. Pokazalo je da ni najnaprednija tehnologija nije nepobediva, da i protivnik sa slabijom opremom može da pronađe način da se suprotstavi. Te noći, 1999. godine, nije oboren samo avion. Srušen je mit. Mit o nevidljivosti. Mit o nepobedivosti. I ostala je priča koja se i danas prepričava. Priča o tome kako je nevidljivi avion postao vidljiv. Priča koju će još mnoge generacije dugo prepričavati. Hvala vam što pratite kanal Ratni dosije.